Mr Jackson Comedy. Uyu munsi twekeye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Shangasha, twaje kubereka umwana ufite impano ikomeye cyane yo kubaka amazu mu bikoreko no mu bikenyere, ariko akora design agiye atandukanye, akora ibintu bigiye bitandukanye mu bikoreko. Muraje mwirebere kuko nyine atwereke izo nzu, atwereke ese ni gute abikora, ese ni iki turamufasha nk'abantu b'abavandimwe, ni iki twamusapotingaho nk'abantu bakurikiye Mr Jackson Comedy. Kandi ikindi kanda like, comment, subscribe, kandi ikindi dukeneye subscribe, dukeneye comment yawe itubwira ati uyu mwana rwose arakaze, uyu mwana rwose courage. Hano ni mu gikari, ni dushe. Igira imbere kanama. Yose inzu hano idasanzwe. Ese ubu iyi wayifashe igihe kingana utuyubaka? Iyo ni ukwezi n'igice. Ukwezi n'igice. Harimo na parafo. Kanama igira imbere hano de. Harimo na parafo. Nk'uko mubona uyu mwana rwose afite impano itandukanye. Afite impano iteye ubwoba. Ubu ni bwa bupapuro nakubwiraga, ubu iyo ngenda utakamara dutera. Ubu iyi wayigura angahe? Iyo ni urumva yongeyeho 5 muri 25. Ubwo iyo wayigura 30. 30 gutya yakwiriye. Ubu niyo ntabwo ndayirangiza ndacyayikora. Uracyayubaka? Ndasiga n'amarangi kugira ngo uzajye uyibona uvuga ati iyi ni iya nyayo gusa. Uteye ubwoba. Kanama ngenda wumiwe rwose, ndabona ibintu. Fasha. Nk'uko mubibona rero, izi nzu zigiye zitandukanye kandi zigiye zifite n'ibice bigiye bitandukanye bitewe n'ukuntu inzu imeze. Ubwo ushaka kuyigura rwose, uraza kuduha nomero zawe, tuze dusohoke hanze noneho twongeye tuganireho gatoya nk'umunota umwe, hanyuma ukomeze akazi kawe. Kandi courage rizaza. N'ushaka kugutera inkunga araza kumuha nomero zawe, hanyuma azazigushakiraho umuhe design ushaka, umwubahe ku buryo. Mbese izi nzu zubaka ugamije iki? Ugira ngo
bakareberaho bakavuga ati iyi nzu ariyo nzubaka, akaba ariyo bubaka, niko babikora. Umuntu akaza akakubakisha inzu hanyuma akagenda akerekana ati ndagira ngo muzanyubakire nk'iyi. aho byakunda ko bivuze ati urashaka inzu runaka, nta kibazo uraza ukayireba ati izi nizo barebera kugira ngo njye mu nyubakire nk'iyi. Kandi ni n'umutako, ikindi ni n'umutako wishyira muri salo hakamera neza rwose. iyo gakoze neza. Abakire badukurikiye rero bagiye batandukanye mu gihugu, abanza u Rwanda muri kumwe amaterankunga, kandi n'ushaka iyi nzu yaza akayifata akayigura mu bishaka y'amafaranga make, 30 ni makeya, wayigura ukayishyira no mu nzu cyangwa se akaba ari design ushaka kubakisha, ukaza ukaba ushaka kubaka nk'iyi ukagenda ukayubakisha. Okay right, ngo tugeka tujye hanze dukomeze ikiganiro cyacu. Iyi nzu yo ntabwo yasohoka, ntabwo yarenga, aha yo yahaca ariko aha ntabwo yabasha kuhaca. Nta kibazo kugira ngo abakunzi badukurikira n'abantu bose badukurikiye kuri platform ya Mr Jackson Comedy zigiye zitandukanye, ndagira aka kanya ni wa mwanya ugiye gutanga nomero zawe kugira ngo ushaka inzu, ushaka ko mukora design, ushaka ko mukora umutako ugiye utandukanye kaguhamagara. Uragiye gutanga nomero 072 072 5 3 5 2 415. Okay, ngira ngo rero nomero zarazivuze. Ndagira ngo umuntu wese udukurikiye, ndagira ngo aka kanya yaba ashaka kuguhamagara, hari indi platform ukoresha se ku buryo izi nzu yasanga cyangwa se yagusangaho, yaba WhatsApp yaba hari izindi ukoresha? Oya, nazo. Okay, muzamuhamagara kuri izo nomero, kandi unabaye utamahaye hari kuri platform yacu, kuri YouTube channel yacu hejuru hariho nomero zanjye, wazisanga hanyuma ukaza kumuhamagara umwana tukazamukugezaho byihuse ako kanya. Imana bisanzwe tuzareba ukuntu tubigenza. Okay, ciao.